Joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare His room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and Радуйся, мир, Господь грядет, земля ликуй пред Ним. Прими скорей царя царей, и пойте новый гимн, и пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн. Радуйся, мир, Господь грядет, земля ликуй пред Ним. Прими скорей царя царей, и пойте новый гимн, и пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн. joy to the world. Joy to the world. The Savior. Let men their songs employ. Rock fields and floods, rock fields and plain. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding Hõiskama ilmid avatu, on taevas sinule. Väravad avage ja paludes oodake, kõik taevas ja maa, kõik taevas ja maa. nüüd laulge au ja kiitust päästjale. He rules the world. He rules the world with truth and that makes the nations move. The glory of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of and wonders of I tell you what, let's all rise to our feet. aga tõuseme We're going to celebrate. ja tähistame. So how do you celebrate? kuidas sa tähistad? We're going to dance. me tantsime. Yeah. Yeah, you look. We're going to dance. If you don't dance, I'm going to go in front and pull you in front to dance with me. sest kui sa ei tantsi, siis ma tõmban su lihtsalt kaasa sealt, It's a tõmban su välja celebration. sealt. see on pidu. Okay, let's go. Oh, come all faithful. Tulge kõik usklikud, laulge kiitus laule. Tulge nüüd Betlehemma küll. Vaadake ennastes, rõõmuks sündinud meile. Oh kummardagem teda, oh kummardagem teda, oh kummardagem teda. Oh, come. Oh, be faithful, joyful and triumphant. Come, oh, come to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ alone. Suura usune kuningas, valitseja taevas teisi, ei põlane
let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Au sulle, kes päästjaks on antud meile isast, me sulle vaid anname kiitust ja au. Viiakse sõna igavesest ajast, oh kummardagem teda, Oh, kummardagem teda, oh, kummardagem teda, naudime ta. Yes, Lord. Yes, Lord. We greet on this happy morning, Jesus to be Word of the Father, now in flesh appeared. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yes, he's adored in this place. He's worthy of all praises. Ta on väärt kogu kiitust. Õnnistuda, kõik on maas rahu sees. Joosep valvab ja Maria seal hingab lapsuke põlvede peal. Magab ootuste rõõm, magab ootuste rõõm. Silent night. Silent night, holy night, All is calm, all is bright. Round young virgin and mother and child. holy infant so tender and mild, Sleep in heavenly peace. sleep in heavenly peace. Püha öö, õnnistuda, ingli hääl valja peal laulab rõõmsasti halleluuja, annab teada ka karjastele Kristus sündinud teel, Kristus sündinud teel. Silent night, holy night. Shepherds quake at the sight. Glory streams from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Püha öö, õnnistuda, kes sa meil ilmutad, isa armu, mis õnnistust toob, rahu põlve maailmale loob.
Son of God loves pure light, radiant beams from holy face, with the dawn redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. David. You're singing everything? Love incarnate, love divine, stars and angels give the sign, bow to babe on bended knee, Savior of humanity. Unto us a child is born, unto us a child is born, he shall reign forevermore. Nowhere, nowhere, come and see what God has done. Nowhere, nowhere, the story of amazing love, the light of the world given to us. Nowhere. Let's kiss this Sõimes, kus lebamas on kuningas, laps, kes päästab maailma igavesti valitseb. Emmanuel, 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 Vaadake, mis Jumal teeb. Emmanuel, Emmanuel,
armastus nii hämmastav, lootuse tõi maailmale. Jeesus. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Vaadake, mis Jumal teeb. Emmanuel, Emmanuel. Armastus nii hämmastav, lootuse tõi maailmale. Jeesus. Noel, just the voices. Noel, Noel. Come and see what God has done. Noel, Noel. A story of amazing love, light of the world given to us. Noel. God, we thank you for this day, God. isa, me täname sind selle päeva eest, It is because of you, O God, sest tänu sinule, that you redeem us, O God, with your love. sina oled meid lunastanud oma armastusega. That God became man Jumalast sai inimene, so that man could be with God. et inimene saaks olla koos Jumalaga. That pure love, O God. see puhas armastus. And today we thank you for your goodness. me täname sind su headuse eest. We are grateful, Lord, for your love me täname sind su armastuse and eest, your mercy, O God. su halastuse eest. Today we surrender this time into your ja me hands. anname selle aja sinu kätesse, isa. Lord, we pray that your spirit will move here, O God, palume, et sinu vaim liiguks siin and continue to speak with us as we celebrate. ja kõnetaks meid, kui me tähistame. In Jesus' name we Jeesuse pray. nimel palun seda. Amen. 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 Please be seated. ole hea, võta istet. nii, üks. Hope you enjoyed the carols. loodan, et jõululaulud meeldisid teile. jah, We have more things in for you. aga tulemas on veel palju põnevat. So right now we have the children's dance. nüüd tulevad lapsed ja tantsivad meile. We have the alpha generation. meie alfa põlvkond on siin. Most of the Saturdays we meet here. peaaegu igal laupäeval nad kohtuvad siin ja And I tell you, these little children and the teachers are coming together nüüd tulevad need lapsed ja nende õpetajad to do a kokku performance. ja esinevad meile. So let's put our hands nii et together aplaus neile, and invite them. kutsume nad siia. Who reigns the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You
Oh, that was so good. What happened to this? Which one? Oh, sorry. There's a song presentation by tegelikult from Latvia, all the way from Latvia. tuleb meile laul otse Lätist praegu. Her name is Liana. Liene tuleb ja She's esineb from meile. Valka. Let's put our hands and Nii et encourage her. aplaus Lienele. She has amazing voice. Is it this? Что за дитя хлеву чужом Мария охраняет, небесный го поет о нем, а пастухи внимают. Сей есть Христос Господь, пришедший из небес высот. Он нам Всевышним дал, Спаситель, Сын Марии. Зачем же яслях он лежит, где овцам корм давали, чтоб каждый мог его ногам сложить свои печали. Сей есть Христос Господь, пришедший в мир с небес высот. Он нам Всевышним дан, Спаситель, Сын Марии. Ему дала до золота и Смирну принесите. Он царь царей, пред ним скорей сердца вы распахните. Сей есть Христос Господь, пришедший в мир с небес высот. Он нам Всевышним дан, Спаситель, Сын Марии. Сей есть Христос Господь, Всевышний из мир небес высот. Он нам Всевышним дан, Спаситель, Сын Марии. I dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I dream it of
a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and all your Christmases be white, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white, be white, be white. Amen. Thank you. Wow, she's good, man. Thank you, Liana. She drove all the way from Latvia aitäh Liene, kes tuli meile kaugelt just Lätist, to be part with us, to join us in the celebration. lihtsalt, et ühineda meie peoga siin. We're really thankful, really Oleme thankful for her and her väga family. tänulikud Liene ja tema pere eest. And I also want to welcome all our guests Ja today. tere tulemast kõigile külalistele täna. Yeah? Jah. And also the team from Latvia. Ja meeskonnale Lätist, Yeah, I just want to thank you all for coming. aitäh tulemast. Okay. Nonii, So just now you saw the teachers and the children dancing. nii, nägite siin ennist õpetajad lapsi tantsimas. Now you're going to see the youth and the Nüüd children and the teachers are going to do a song presentation. needsamad noored ja lapsed ja õpetajad laulavad ka. How many of you know the theme of this meeting? Kui paljud teavad, mis meie tänase peo teema on? Armastus, lootus, usk, just, Armastus, lotus, usk, usk. love, hope, and faith. Armastus, lootus, usk. So they're going to come and sing for us a song. Nii et me laulame ka teile laulu sellest. Let's invite them. Come on, Kutsume nad let's siia, kutsume encourage siia, them. julgustame neid. We all need a path in life to walk along, and someone to show the way and right from wrong. Sometimes in life we may be led astray, and that's when we need a hand to show us the way. We need love, hope, and faith to build our lives on. We need love, hope, and faith together as one. And with love, hope, and faith, the way will be shown. When we've got love, hope, and faith, we're never alone. On meil kõigil elus vaja elurada ja kedagi, kes teed näitaks ja valgust tooks. On ju hetki elus meil, kus eksime, kuid just siis on vaja suunda ja juhatust teed. Olgu armastus, lootus, usk ja alus meie seas. Hoidku armastus, lootus,
lootusus meid ühiselt koos. näitab armastus, lootusus meil kõigil ju teeb. on meil armastus, lootusus, ei üksi me eal. The gift of love is there for all mankind. It's in our hearts, it's there for us to find. And even when we feel that hope has gone, it's our love and faith that help us carry on. We need love, hope and faith to build our lives on. We need love, hope and faith together as one. And with love, hope and faith the way will be shown. When we've got love, hope and faith, we're never alone. Olgu armastus, lootusus ja alus meie seas. on armastus, lootusus meid ühiselt koos. on armastus, lootusus meil kõigil ju teeb. on meil armastus, lootusus, ei üksi me eal. When we've got love, hope and faith, we're never alone. on meil armastus, lootusus, ei üksi me eal. loosi tõmbamise mäng, ma saan aru. Lucky draw. on nii Oh, või? done already. ei ole enam. okei okay. Okay. Testimony time. okei okay. So we have Sister Red. aga tunnistusaeg hoopis. õde Reet on meil siin, She's going to share how kes God brought love, hope, and faith into her life, jagab sellest, kuidas Jumal tõi tema ellu armastuse, lootuse ja usu. and how she was healed, kuidas ta sai terveks and how it transformed her life. ja kuidas see muutis tema elu. So we're going to invite nii et me Sister kutsume Red for her õe Reeda testimony. siia tunnistama. Let's put our hands together. and welcome aplaus. her. ma siis tõlgin siis inglise keelde, eks? tere, Hello, ma tahan alustada sellest, I want to start with this. Jumal on loonud mind God has created us. kardetavaks imeks. God has made us a wonderful image, a wonderful creation. ta on loonud ka sind And He has kardetavaks also imeks. created you. usu Fearfully ainult and wonderfully made you are. So you need to believe. ja nii see sünnib. And so it will happen. David ütles, et ma räägin oma tervenemisest, aga ma alustan lähemalt. David said, I will tell my testimony, but I will start from closer time. ma olin eelmisel nädalal Narvas Last week I was in Narva, ja minuga juhtus seal üks kohutav asi. and one terrible thing happened there to me. ma ööbisin seal viimast ööd, I was there for the last night. mul oli vaja ära teha kursuse töö, lõpetada And I had to finish one work for my ja enne uni 12 course, ära saata. and I had to finish it and send it before midnight. Ja ma sõitsin sinna öömajja So I went to the place where I was staying. suhteliselt varakult, I went there quite early et oma töödega ka lõpule jõuda. to finish all my work. Ja tuli minu auto juurde boss. Boss. Jah. And the boss came to my car Ja ütles, et maksa nende ööde eest ära, et tema sõidab minema, ta ei tule enam rohkem. saying that I need to pay for these nights, that he will not be there anymore, he will not see me, he needs to pay now. Ma tahtsin sealsamas auto I juures need talle to ära pay. maksta raha. So I wanted to pay. Ta ütles, et ei, et lähme sisse. He said, no, let's go inside. Aga sisse ma pääsen koodiga, see on But- koodiga uks. Inside I can go only if I enter a code, Ja ta alati, kui ma sinna lähen, ta saadab mulle telefonisse ukse koodi. and every time I go there, he used to send me an SMS with this code. Ja ma läksin rõõmasti kohe, tema läks ees, tegi ukse lahti, mina So, rõõmsasti yeah. järgi. This time he went in front of me, he opened the door before me, I just followed. Ta sai raha kätte ja läks minema. He got his money, he went. Ja his ma way. avastasin, aga mul toavõti jäi autosse. And then I discovered my room key is in my car. Jätsin kõik oma kotid sinna
I left all my bags there, uksest välja ja autost võtit võtma. and I went to my car to get my key, Uks läks lukku selja taga. and the door behind me closed. Mul ei olnud telefoni, I didn't have a phone, mul ei olnud raha, I didn't have any money, mul ei olnud enam bossi, I didn't have the bus because he mul ei left, olnud mitte midagi. I didn't have anything. Uksest ma sisse ei pääse enam. I couldn't get in anymore. Koodi ei mäleta. I didn't remember the code, Ma mõtlesin, mis ma nüüd and teen. I was like, what am I to do now? Nüüd ei ole mul mitte midagi teha võõras linnas. I'm in a foreign city for me, and I don't know, Öömaja ei ole, no place to stay, asju kätte ei saa, cannot get my things, mitte midagi mul enam ei ole. nothing. Hakkasin palvetama, And then I started to pray. et Jumal, aita mind nüüd, et see on nüüd niisugune väga rumal olukord. God, help me, this situation is kind of out of hand. Ja siis ma märkasin, And then I noticed, seal hoovi peal seisis auto järel käru. mis asi? Auto järel käru. And then in the yard, I noticed there's this thing you put behind your car, this, what do you call that? Ja selle Carriage. käru külje peal oli bossi telefoninumber, And on the side of that carriage, there was this phone number of my boss. aga telefoni mul ei olnud ju. But I didn't have my phone, right? Helistada ma ei saanud. Couldn't call. Siis ma natuke mõtlesin, et Jumal, mis ma nüüd teen? And I was like, what am I to do now, God? Number on, helistada nagunii ei saa. I have a phone number, but I cannot call. Ja siis ma jooksin tänava peale, And seal then I- noored kõndisid. Ran out on the street where some youths were walking. Pöördun ühe poole, I'm turning to one. ta keerab pea ka He's kõrvale, like, läheb no, edasi. I'm not talking to you. He walks on. Pöördun teise poole, I go to somebody else. ta ei tee väljagi, minu arust ei Also- kuulegi. That doesn't pay attention Ja even. siis ma õnnetult kõndisin sinna hoovi peale And tagasi. then sadly, I came back to the yard. Ja seal üks vanem naisterahvas, And there's one older lady. pöördusin tema poole. I turned to her. Küsisin, et kas te tahate mind aidata. I asked, would you like to help me? Ta küsis mu käest, mis on. She asked, what is it? Ma rääkisin talle ära, mis And I juhtus. told her what happened. Et mul ei ole mitte midagi. I don't have anything. Ütlesin, et helista sellele. I said, please, Number can you on call, siin. call this number? Aga ta tundis seda bossi She knew that man. või omanik või kes ta on, Yeah, ükskõik. okay. Nii, ja ta helistas. And so she called, Boss ütles mulle koodi ja ma pääsengi and the boss sisse. told me the code, and I got inside. Kiitus Jumalale. Praise God. See oli tõeline Jumala juhtimine. It was real guidance of God. Aga nüüd Now, kaugemasse minevikku. into the further past, 2 aastat tagasi 2 years ago, avastati mul ajukasvaja. brain tumor was discovered in me. Ja ma käisin siin ka eestpalvel I came here for prayer also. ja ma ei tundnud mitte midagi muud, I didn't feel Kui ainult anything, seda. but et mul tekkisid tasakaaluhäired. I just started to lose balance. I had this balance problem Ma ei suddenly. seisnud enam püsti. I couldn't stand. Ma olin nagu potsataja. I was like Cheburashka, Kogu aeg kukkusin falling all the time, ja püsti enam ei saanud. and I couldn't get up. Ühel korral ma kukkusin Tartus ülikooli tänavast täiesti auto ette. Oh, and once in Tartu in Ülikooli Street, I fell just in front of a car. Auto oleks võinud mulle otsa The sõita. car could have just driven across Ukerdasin me. seal ja püsti ei saanud. I tried to get up, I couldn't, Auto seisis ja ootas minu järel. and the car was just there waiting for me to No get up. lõpuks sain püsti Finally, I got up, ja läksin sinna üle tee, läksin and majanajale toibuma. just went to stand beside a house just to get to my senses. Lõpuks võtsin takso ja sõitsin taksoga koju, sest ma autoga enam ei sõitnud. And then I took a taxi and went home with my taxi because I couldn't drive anymore myself. Aga see ei olnud veel kõik. And that wasn't it. Siin mul olid loomad, I had my domestic animals. mul oli lehm, I had a cow lehm tõi vasika, who had a calf. lehma oli vaja lüpsta. I had to milk the cow. Ma kukkusin 2 korda lehma alla pikali. Twice I fell under the cow. Ma ei saanud aru, mis mul viga on. I didn't get it. What's happening to me? What's wrong with me? Ja see oli juba päris lõpp.
siis tulid naabrid appi, nad And nägid, then et ma kukkusin. My neighbors saw that I was falling, so they came to Ja help. naabrid teadsid, et ma ei ole purjus. And the neighbors knew that I by no means was drunk. Nad aitasid mind tuppa ja kutsusid kiirabi. They helped me to go to my room, and they called for ambulance. Aga meil on arstiabi kättesaadav kõigile. So we have medical aid available for Kiirabi everybody. tuli, küsis, mis sa joonud oled. So they came and they asked, what have you drunk? Mina lihtsameelne hakkasin üles lugema, mis ma joonud olen. And I started to list what I have been Hommikul drinking. jõin kohvi, Like coffee in the morning, siis ma jõin jälle kohvi, then again coffee, siis mul oli natuke kisselli then some, jõin. what's that Et beverage vett called? ma väga Anyway, ei armasta juua, mis asja? vett. And I don't Väljast vett. really go for water much, but yeah. Ja kiirabi läks minema. And the ambulance just left. Kaasame sind ei võta. They said, we're not taking you with us. Aga see oli viimane kord, kui ma veel jalgade peal püsti But this was püsisin. the last time I stood on my own two legs. Edasi ma olin So- voodis, Because after that I ma ei remained in mäleta bed. sellest midagi I don't enam. remember a thing about it. Ma ei saanud aru, mis mul viga on. I didn't understand what's happening to me. Ja siis tuli minu juurde, minu enda tütar pidi tööle minema, My daughter had to go to work. sõitis ära Soome She ja went to tuli minu juurde Finland. õetütar. So my Ja niece came to me. õetütar, And sellest ajast ma mäletan üksikuid seiku ainult. from there I remember just Ma moments. nägin, õetütar seisab minu voodi kõrval ja nutab. I saw that my niece is standing beside my bed and weeping. Ma küsisin, miks sa nutad? I said, why are you Mul weeping? oli hea meel, et ma teda nägin. Because I was so glad to see her. Ta ütles, mul on sinust nii kahju. She said, I'm so sorry for you. Rohkem ei mäleta. Ta keeras selja, läks minema, rohkem ei teadnud. I don't remember anymore because she just walked away. Ja siis ühel hetkel tulid then- uksest sisse punased mehikesed. At one point, some red little men came from my door into my room. Mida nad seal tegid, ei tea. I don't know what they did there. Kõike, mis seal sündis, seda ma tean ainult tagantjärgi juttude järgi. Whatever happened, I just know based on the stories I was told later. Ja siis ma olin ühel hetkel haiglas, seal ei küsinud mu käest mitte keegi, et mida sa joonud oled. And then one moment I found myself in a hospital. Nobody asked me, what have you been drinking? Ja mul oli operatsioon, They did a surgery on me. see kasvaja oli päris suur. This tumor, sorry, Kas tumor oli was quite big. 6 korda 5 sentimeetrit või? 6 times 5 centimeters. Ja arst, no ma hakkasin suhteliselt kiiresti paranema. And I started to heal quite fast after that. Aga enne, kui ma tervenema hakkasin, ma käisin Kuldses lossis, But before that, seal oli nii ilus. I visited a golden Kõik säras. palace. It was so beautiful. Seinad, lagi, kõik säras. Rahu. Everything was shining, walls and ceiling and everything. Põrand oli matt, aga ka kullast. The floor was also golden, but it didn't shine. Minust paremal On my right side, magasid inimesed prügihunnikute otsas. there were people sleeping on garbage. Minust vasakul On my left side, oli üks niisugune nagu valge pitsi hunnik. mis asi? Pits, Ah. valge pits. Appi. Hunnik. Yeah, niisugune. there was a pile of white cloth, that is embroidered cloth. Sellest pidi tulema minu ase. That's where my bed was supposed to be. Ma olin nii pettunud. And I was so disappointed. See, et Jeesus läks asemeid valmistama ja minu ase ei olegi valmis. I was like, Jesus, you went to prepare places for us, but my place is not ready yet. Ja ma mõtlesin, ju mind toodi siia koristama, And I thought, maybe they brought me here to clean up, et ma pean that I need to, need inimesed, kes prügihunnikute otsas magasid, because I saw these people sleeping on the piles of garbage. ära koristama. I need to take them away, I thought. Siis minu ilus unenägu lõppes või ma ei tea, mis see oli. And then this dream or whatever it was ended. Nii, aga kui ma haiglast hakkasin välja tulema, But when I was going out of the hospital, siis arst ütles the doctor minu said tütrele, to my daughter, they said, et kõik taastub, that everything is going to be fine, everything is going to aga be restored. kognitiivsed võimed
but cognitive capabilities võib-olla ei taastu. maybe will not be restored. mis on kognitiivsed võimed? What are cognitive capabilities? eluaegse pedagoogina seda mina tean. As a lifelong teacher, I know that. Need on mälu, This is memory, mõtlemine, thinking, taju, sense, analüüsioskus, analyzing Otsustusvõime. capability, decision capability. ja ma ei osanud midagi mõelda. I didn't know what to think. Ja kui ma tulin päriselt koju haiglast, And when I came home from the hospital, siis ma otsisin endale oma pedagoogiliste materjalide hulgast, then from my teaching materials, I kuidas hakata treenima kõike seda. found things on how to train all this. Ja Jumala abiga And with God's help, tänaseks on mul taastunud today, kognitiivsed võimed. these cognitive capabilities have been restored in me. See on tõeline Jumala ime. And this true miracle of God. Jumal tõi mind tagasi God brought me teispoolsusest, back from the other side sest minu ase ei olnud veel valmis. because my place wasn't ready yet. Jumal vajab mind veel. God needs me here still. Ta on loonud mind kardetavaks imeks. I am fearfully and wonderfully made. Ja sind ka. And you too. Rõõmusõnum sulle tänasel päeval. So it's a joyful message for you today. Palu, Pray, usu believe, ja võta vastu. and receive. Siis, kui ma olin seal Kuldses lossis, When I was there in this golden palace, siis ma palvetasin seal. I prayed there, Laul 91, Psalm 91. kes kõige kõrgema kaitse all elab Help me please somebody, Psalm ja 91. Who kõige väelise abides varju under the all viibib. Ma näitasin shadow of the niimoodi. Most High. I showed like this. See ütleb Jehoovale, sina Says to oled the minu Lord, Jumal. you are my God, Sina kisud mind välja linnupüüdja paelust, and you take me away from all these troubling things. Right? hukkava katku käest. Yeah, okay. Ja sinu tiibade all ma leian And I can varju. find refuge under your wings. Ma ise ei olnud teadvusel siis. I wasn't conscious at the time, Palvetas minu vaim. but my spirit was praying. Aamen. Amen. 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 aitäh. As time is running fast, Nii, aeg jookseb meil väga ruttu. everybody is here, I believe you are hungry Ma usun, et also. te kõik olete juba ka näljased, But this is a very important time, I aga nüüd tuleb väga oluline aeg. believe. Amen. Amen. It's a day we celebrate Jesus' See on birthday. päev, kus me tähistame Jeesuse sündi. It is a celebration. See on Amen. pidu, amen. And today we have a very special speaker Ja täna on meil väga eriline külaline, to tell us about the birthday person. kes räägib meile sünnipäeva lapsest. I believe most of you know Ma about Jesus' arvan, birthday. et enamjaolt te teate, kuidas Jeesus sündis. We just know lightly, maybe surface, Võib-olla me teame natuke pinnapealselt, but let us know a bit more, aga lähme sügavamale, because it's all about him. sest et kogu asi on Jeesuses. So his name is David Jones, who is going to minister to us. et selle pastori nimi on siis David Jones, kes meid täna teenib. He was born in Cambridge, UK, ta sündis Inglismaal Cambridge'is and has been married to, if I'm not wrong, Ilse, yeah, a Latvian, et ta on siis abielus lätlannaga for 31 years. 31 aastat. He's a pastor and also an English teacher in Latvia. et ta on seal pastor Lätis ja samuti ka inglise keele He õpetaja. loves riding motorbikes, talle meeldib sõita and he mootorrattaga. owns a chopper-style motorbike, Come on. motorcycle. Mingi erilise stiilis I don't know how it mootorrattaga. looks like. ma ei tea, kuidas see välja näeb. Okay, he also enjoys swimming in icy water samuti during meeldib winter. talle ujuda jääkülmas vees talvel. It sounds very amazing and interesting, Pastor. väga põnevalt kõlab see pastor. Let us put our nii hands et together and give teeme a big aplausi sellele welcome pastorile, tervitame teda to siia. David Jones. Pastor Welcome, David Pastor. Jones. Hello. tere! I've been to Tartu before. It's on my motorbike. It's a beautiful city, ma olen Tartus ennegi mootorrattaga sõitnud, see on väga kaunis linn. and I'm very excited to be here again. Ja My mul on first time in this church. väga hea meel siin koguduses olla esimest korda. So, niisiis, what do you think of when we say Christmas? mis teile pähe tuleb, kui öeldakse jõulud?
Just shout some things out. no kuidas? Jeesus, Jesus. Okay, and presents. Kingitused. Yes. Savior. Savior. Yeah. Ja, ja. Beautiful Christmas trees. Ilus jõulupuu. Yeah. Usually in the Baltics we have snow, but not at Tavaliselt the on moment. Baltimaades ikka lumi ka maas, aga täna ei ole. Maybe family, Äkki perekond, 3 days from school. koolivaheaeg. Yeah. Jah, I've got 2 weeks off as a teacher now. et mul on 2 vaba nädalat õpetajana nüüd. Going to church. Koguduses käimine. A lot of people go to church at Paljud Christmas inimesed who lähevad don't normally kirikusse või go. kogudusse. And visiting relatives. Ja sugulastel külas käimine on ju. Sometimes that's a blessing Vahest on see õnnistuseks and sometimes not so much. ja vahest võib-olla mitte nii väga. Why are you here today? Miks me täna siin oleme siis? Maybe you knew there were some presents, Äkki mõned teist said täna kingitused juba kätte? free food later, Tasuta toitu saab hiljem. dancing and songs. Siin on tantsu ja laulu olnud juba. Tradition. Traditsioonid. As I said, many people go to church Nagu ma at ütlesin, paljud Christmas käivad jõulude ajal kirikus, who don't normally go to church in the year. kes tavaliselt kirikus ei käi aasta vältel. Or you're just curious. Või siis oled lihtsalt uudishimulik. What do those Christians do every Saturday in that building? Mida need kristlased siin igal nädalal teevad? We believe Meie God brought you here today. usume, et Jumal tõi sind täna siia He's brought you here for a reason. ja ta tõi sind täna siia põhjusega. We're going to spend just a little time now learning about the real meaning of Christmas. Vaatame nüüd jõulude tõelist tähendust. About 2,000 years ago, Umbes history changed forever. 2000 aastat tagasi umbes muutus ajalugu igaveseks. So we're going to read a little bit from the Bible. Nii et me loeme natuke piiblist. So Luke 2, 1-17, am I correct? Ehk see on siis Luuka 2. peatükk salmidest 1-17. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetes ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ning valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Amen. Joseph and Mary, Joosep ja Maarja the donkey, baby Jesus. ja nende eesel ja beebi Jeesus. These are historical events. Kõik see on nagu ajalugu, eks ole, mis on ajaloolised sündmused. The story of the birth of Jesus
is also an invitation for you to meet with God. aga Jeesuse sünnilugu on samas ka kutse sinule, et sina kohtuksid Jumalaga. The reality of our situation meie Is- olukorra reaalsus is that we were born distanced from God. on selline, et meie sündisime kaugel Jumalast. See, the baby Jesus grew into a man, beebi Jeesus kasvas meheks and that man died on a cross. ja see mees suri ristipuul. The Bible teaches that Jesus was God and man in one. piibel õpetab, et Jeesus oli inimene ja Jumal ühes isikus. And for the first 30 years, he lived a very normal life. ja esimesed 30 aastat elas ta siin maa peal väga normaalset elu. He went to school, ta käis koolis, he went to the temple, ta käis templis, he worked as a carpenter with his father. ta tegi oma isa kõrval puusepatööd. The Bible says he was tempted just like we are. ja piibel kirjutab, et teda kiusati otse kui meid. God the Father sent Jesus to earth 2000 years ago. 2000 aastat tagasi saatis Jumal isa siia maa peale oma poja Jeesuse. Not just to be a good man, mitte lihtsalt selleks, et olla lihtsalt hea inimene siin not just to be a moral teacher. või et lihtsalt olla moraaliõpetaja. The Bible says Jesus makes a way to the Father. Sest piibel ütleb, et Jeesus rajab tee isa juurde. At the age of about 33, Jesus died on a cross. Ja umbes 33-aastaselt suri Jeesus ristipuul. 3 days later, he Yep. rose from the dead. 3 päeva hiljem tõusis ta surnust üles. Jesus said, I am the resurrection and the life. Jeesus ütles, mina olen ülestõusmine ja elu. But David, you're talking about Easter. Pastor David, sa räägid praegu ülestõusmispühadest. This is Christmas. Meil on jõulud. Yes. Ja. And the whole point of Christmas is that the baby became a man who died on a cross. Ja kogu selle jõulude mõte on see, et sellest beebist kasvas mees, kes suri ristil. Jesus died on the cross to pay the price for your sin, Jeesus suri ristil, et maksta hind sinu patu eest, for my sin. minu patu eest. Sin is a biblical word. Patt on piibellik sõna. It's things we've thought or said or done Patt on siis miski, mida me oleme teinud, mõelnud või öelnud, that we should not have. mida me poleks pidanud. This means that we can be forgiven by God. See aga tähendab seda, et Jumal saab meile andestada We can have a purpose for our life, ja meie elul on siis eesmärk and our future is secure ja in meie Christ. tulevik on Kristuses kindel. The reason for the season See põhjus, miks me siin tähistame. Why did Jesus rise from the dead? Miks Jeesus surnust üles tõusis? Because he was man and God, Sest oli inimene ja Jumal and death could not hold him. ja surm ei suutnud teda kinni hoida. He rose from the dead to give us new life. Ta tõusis surnust üles, et anda meile uus elu. To everyone who will accept him. Igaühele, kes ta vastu võtab. Let us imagine that this cloth Kui- represents your sin. Kujuta ette, et see rätik siin tähistab sinu pattu. Things you've done, things you've said Asjad, mida oled teinud, mida oled öelnud, that you should not have. mida poleks pidanud ütlema või And tegema. maybe for some of those things, no one else knows. Aga võib-olla keegi teine ei tea, mida sa oled mõelnud või öelnud või teinud. Just you Ainult- and God. Ainult sina ja Jumal teate. But where is this cloth? Where is the cloth? Aga kus see rätik nüüd on? Where is the sin? Kus see patt on? Of course, it's still there. No ikka veel siin. You may be the only one who knows.
võib-olla sina oled ainus, kes teab seda And God's the only one who knows. ja Jumal ka, But it's there. aga see on olemas. Now, Nüüd, this is what the Bible teaches. seda õpetab piibel. We've got this hidden sin. meil on see varjatud patt. We know it's there. meie teame, et see on olemas. God knows it's there. Jumal teab ka. We can't get rid of it. meie ise sellest lahti ei saa. But Aga Jesus can. Jeesus saab. Let this cloth represent the blood of Jesus. nii, see riie tähistab siis Jeesuse verd. Historical fact, Jesus died on the cross. ajalooline fakt, Jeesus Kristus suri risti pool. Blood flowed out of his body. veri voolas tema ihust. And the Bible says piibel ütleb, that only the sin of Jesus can take away our sin. et ainult Jeesuse veri saab ära võtta meie patud. Nothing up my sleeve. ei ole varrukas ka midagi. Okay. Vau. Now, that's just a little trick I learned, väike trikk, mille ma ära õppisin, but it helps us to aga remember. see aitab meil meeles pidada. Jesus can take away our sin, Jeesus saab meie patu ära võtta and he's waiting to do that. ja ta ootab seda võimalust, et ta saaks seda teha sinu elus. The cross is where Jesus paid for our sin. rist on see koht, kus Jeesus maksis meie pattude eest. And then on the third day, he rose victorious over your sin. ja 3. päeval tõusis ta võidukalt üles, võidutsedes sinu patu üle. Victorious over death. võidutsedes surma üle. Our body will die one day, meie ihu sureb ühel päeval, but we will then go and be with Jesus. aga meie läheme ja oleme Jeesusega. If we've asked him to forgive us of our sin. kui me oleme eelnevalt palunud tal oma patud andeks anda, A promise of eternal life siis ta lubab meile, ta tõotab meile uut elu and power to live for today. ja annab meile ka väge, et tänasel päeval elada. What a wonderful testimony we just heard. me from kuulsime that just väga lady. imelist tunnistust õe Reeda käest. It's a bit like this. umbes nii on. A man goes to court mees läheb kohtusse and he's fined €1,000,000. ja talle määratakse trahviks 1 000 000 eurot. And he says, I can't pay. ja ta mõtleb, mina seda ära maksta ei saa. The judge says, I will pay. ja kohtunik ütleb, mina maksan. Justice has been done. ja õiglus on jalule seatud. That fine had to be paid. trahv tuli ära maksta. But mercy and grace have been given. aga siin tulid mängu halastus ja arm. And that's the same for us. samamoodi on meiega. We had to be punished for our sin, me pidime saama karistuse oma patu eest, but the Father sent the Son to pay the price we should have paid. aga Jumal isa saatis oma poja, kes maksis selle hinna, mida muidu oleksime pidanud maksma meie. But some of you are thinking, I'm not good enough. ja siis mõni teist mõtleb, ma ei ole piisavalt hea, I'm not worthy. ma ei ole väärt. You are absolutely correct. sul on täiesti õigus, None of us are. mitte keegi meist ei ole väärt. The resurrection is not about us. ülestõusmine, see ei ole nagu meie mõttes nagu, yes. It's about what God has done. asi on selles, mida Jumal on teinud meie jaoks. asi ei ole meis, asi on Jumalas. The Bible tells us that when Jesus rose from the dead, piibel ütleb meile, et kui Jeesus tõusis üles surnuist, a lady called Mary was the first person to meet him. siis oli seal üks naisterahvas nimega Maarja, kes teda esimesena kohtas. At first, she didn't recognize him. alguses ta ei tundnud teda äragi Then Jesus spoke her name, ja siis Jeesus ütles tema nime and everything changed for her. ja siis muutus Maarja jaoks kõik. Today, Jesus is calling your name, täna on Jeesus hüüdmas sinu nime and everything can change for you too. ja kõik võib ka sinu jaoks muutuda.
So how do we respond when Jesus is calling us? kuidas me siis peaksime vastama, kui Jeesus meid kutsub? We turn away from our sin. Me pöördume ära oma patust. We trust in Jesus. Me usaldame Jeesust. Turning from our sin is called repentance. Kui me pöördume ära oma patust, siis seda nimetatakse patu kahetsuseks. Trusting in Jesus Me usaldame is faith. Jeesust. Meil on usk, see on usk, eks ole. And then we tell others. Ja siis me ütleme, et ka teistele räägime sellest. As soon as Mary realized she was talking with the risen Jesus, she ran to tell her friends. Kohe, kui Maarja sai aru, et ta oli rääkinud üles tõusnud Jeesusega, jooksis ta sellest rääkima oma sõpradele. This is your moment, See on sinu hetk, right here, right now. just today. siin, just nüüd, täna. Maybe you've been waiting for a sign in your life. Võib-olla oled sa oodanud oma elus mingit tunnustähte või The empty tomb is that sign. tühi haud ongi see tunnustäht. Right where you are, you can say yes to Jesus. Kus today. iganes sa oled, sa võid öelda jah Jeesusele täna. In the Bible, we read about a man who came to Jesus. Piiblis loeme ühest mehest, kes tuli Jeesuse juurde He said, "What must I do to be saved?" ja küsis Jeesuse käest, mida ma pean tegema selleks, et saada päästetud. Number 1, admit you're a sinner. Esiteks, tunnista, et sa oled patune. However good you've been in life, it's not good enough. Kui hea sa oma elu jooksul ka sa ka pole olnud, see pole piisavalt hea. Number 2, Teiseks. believe in Jesus. Usu Jeesusesse. He died for you, he Je- rose for you. Jeesus suri sinu eest ja tõusis sinu eest üles. And commit yourself to following Jesus. Ja pühenda ennast Jeesuse järgimisele. If you would like a fresh start, Kui sa tahaksid värsket algust, if you'd like to become what the Bible calls a born-again Christian, kui sa tahaksid saada kellekski, keda Piibel nimetab uuesti sündinud kristlaseks, to know that all your sins are wiped away, tahad teada, et kõik su patud on ära pestud, ära uhutud. would you stand up where you are? Kas If sa- you want to meet with Jesus, Kui sa tahad Jeesusega kohtuda, palun tõuse püsti seal, kus sa oled praegu. if you want to become a born-again Kui sa tahad Christian this morning, Saada uuesti sündinud kristlaseks täna hommikul. okay. No So hästi. if you have more questions, Kui sul on veel küsimusi, please talk to Joyce, Siis, David, others who are here, ole hea, räägi pastor Joyce'iga, pastor Davidiga, teistega, kes siin on and they will be very pleased to tell you more, to answer your ja questions nemad about vastavad Jesus. sinu küsimustele Jeesusest hea meelega. Thank you very much. Suur tänu teile!